дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори 18. ҳаво хеле равшан шуд. мерган муттаҳайирона ба уфуқ чашм давонд. дар домани осмон ситораи корвонкуш шаъшаъ пошӣ мекард. мерган фаҳмид, ки ин субҳи козиб аст ва то субҳи содиқ ҳоло хеле вақт аст. дар ин вақт овози бам ва ширадори барчук ҳаворо пора намуд. пери кур! солдатҳо гӯё ба ин фармон мунтазир бошанд, аз хандақ ҷаста баромадан гирифтанд. мергану лев Попов низ аз хандақ баромада ба лаби он нишастанд. ҳар ду саросемавор сигор печонда ҷигарӣ дуд мегирифтанд. зиёда аз 3 соат тамоку накашида ба дуди он сахт хуморӣ шуда буданд. рафиқ лейтенанти калон, иҷозат диҳед муроҷиат кунам, гуфт ногаҳ касе бо забони соф тоҷикӣ. мерган, ки бо чашмони пӯшида ҷигарӣ дуд мегирифт, аз шиддати таҳайюр як қад парид. ин чӣ гап? охир вай нағз медонад, ки на танҳо дар рота, балки дар батальёни полкашон ҳам ягон нафар тоҷик нест. пас кӣ бо ӯ ба забони тоҷикӣ муроҷиат мекунад? наход ӯ васвосӣ шуда бошад. ҳаминаш кам буд. мерган муттаҳайирона гирду атрофро аз назар гузаронд. дар қарибияш ба ҷуз лев Попов, ки бо эҳтиром ба рӯяш чашм духта менишаст, касе наменамуд. рафиқ лейтенанти калон, иҷозат диҳед муроҷиат кунам. бале, ин лев Попов. бешаку шубҳа лев Попов бо забони тоҷикӣ ҳарф зада истодааст. аҷиб, хеле аҷиб. кани боз як бор такрор кун. илтимос намуд мерган бо забони тоҷикӣ. лев Попов такрор кард. ту забони тоҷикиро аз куҷо медонӣ? сари арақолуди шарикашро бо меҳрубонӣ сила карда пурсид мерган. мо рафиқ лейтенанти калон қариб ҳамшаҳрӣ, ҳоло ҳам бо забони тоҷикӣ ҳарф мезад лев Попов. ман дар Самарқанд таваллуд ёфта дар байни тоҷик бачаҳо калон шудаам ва халқи тоҷик ва забони онро хеле дӯст медорам. ту чаро пештар нагуфтӣ? ман ҳам чандин моҳ боз бо забони тоҷикӣ гап назадаам. забони тоҷикиро ёд кардаам. сухани мусоҳибашро бурид мерган. ман то қарибӣ гумон мекардам, ки шумо озарбойҷониед. ба қарибӣ фаҳмидам, ки шумо тоҷик будаед. чӣ хел? ба лабони Попов табассум дамид. шумо ба замин метин зада зери лаб пайваст ғурунгоз мезадед. уҳ падар лаънат, санг бар ин сахт. уҳ падар лаънат, санг бар ин сахт. дар ин вақт Коваленко омада оҳиста ба паҳлӯи дигари мерган нишаст. вай муттаҳайирона ба суҳбати онҳо гӯш мекард. Коваленко забони немисиро хеле хуб медонист. ба испаниву франсавӣ ҳам каму беш сарфаҳм мерафт. аммо ин забон ба ягонтаи онҳо монанд набуд. пас ин паканаи Попов бо кадом забон ҳарф мезада бошад? мутаассифона ман Самарқандро надидаам, гуфт мерган сигори нав печонда. мегӯянд, ки шаҳри хеле зебост. мардумаш меҳмоннавоз ва кушодадаст. ва ба сӯи Коваленко баргашта бо забони русӣ пурсид. корҳо чӣ хел, ҷаноби Дон Жуан? метарсидам, ки он зан туро гирифта мегурезад ва ман бемуовин мемонам. рафиқ лейтенанти калон, аз шумо илтимос мекунам, ки дар ҳаққи вай гумони бад накунед. мо 10 сол дар як синф ва дар паси як парта менишастем. шумо чӣ хел духтар будани Вераро намедонед. агар аз тарафи ман буздилие содир шавад, пеш аз шумо ва пеш аз трибунали ҳарбӣ худи вай бо дасти худаш ҷазо хоҳад дод. вай ана ҳамин хел духтар. маро маъзур дор сержант, гуфт мерган дасташро ба муовинаш дароз карда ва дасти ӯро сахт фушурда. ман дар ҳақиқат ҳам дар ҳаққи ту ва арӯси ту гумонҳои бад доштам. 3 шаб боз аз шом то субҳ ба синаи сахти замин белу метин мезаданд. рӯзона хоб мекарданд, дам мегирифтанд ва шабона боз белу метинро ба даст мегирифтанд
و با خشم و عداوت به سینه زمین می زدند. با وجود این خندق به زور به سینه میرگن می رسید. در روز چهارم از کماندیر پولک فرمان شد که روزانه هم کار را دوام دهند. این فرمانی درست بود. از دو سر خاکتوده زرد پیش سنگر را از چشم دشمن پنهان کرده نمی شد. 2 روز باز سمالیات رزویدکچی رام پرواز کرده می آمد. قریب 1 ساعت در بالای سرشان مگس بر این مینگ زنان دور می زد و باز از نظرها غایب می شد. مینگاس او همه را آتشین و عصبی می کرد. میرگن در عمرش این خیل مانده نشده بود. آره، به وی چون به افسر برابری سلدت ها بیل و میتین زدن شرط نبود، اما مانند بعضی افسران این را به خود روا نمی دید. میرگن با زوادش تنفس اعلان نمود و دوربینش را گرفته از خندق برآمد. وی با دوربین اول سمت جنوب و بعد سمت شمال را نظاره نمود. سنگر خندق در سمت جنوب چون ماری زرد پیچ و تاب خورده و از بالای تیپچه های خاکی خزیده گذشته، بعد 3-4 کیلومتر به دهه سیردال و درخت دکه می خورد و در سمت شمال بعد 5-6 کیلومتر راه شاسه را بریده گذشته به بالای تلی که تخمینا 300-400 متر بلندی داشت دویده برآمده در پس آن از نظرها غایب می شد. در پیش بجز دشت ناهمواری پر از تپه و تپچه های خاکی و جریب و سلرهه های قاق چیزی دیگری نمی نمود. در قفا در مسافه 3-4 کیلومتر طرح دهچه خردکه که نمایان بود. می گفتند که در آنجا شتاب پولک قرار گرفته است. شتاب بتالیون این دفعه در قریبی خطی پیش تخمینا 1 کیلومتر از آن دورتر در پس تپه فرود آمده بود. 1 زواد سپیارها در بالای تپه برای کماندیر بتالیون پونکت دیدبانی می ساختند. لیتنانت برچوک گرچند بیل و میتین نمی زد، در این 4 روز خیلی از گوشت افتاد. وی هر روز 2 بار به شتاب بتالیون و پولک رفته، از آنجا باز هم بیشتر آتشین و عصبی شده می آمد. هیچ کس نمی دانست که او در آنجا با کی و در کدام موضوع گفتگو می کند و برای چی اینقدر آتشین و عصبی شده برمی گردد. انا حالا هم از سوی شتاب بتالیون می آمد. آنها چون دوستانی دیرینه دست داده واخوری کردند و پایشان را آویزان کرده به لب خندق نشستند. برچوک از کیسه اش تماکو خلطه و گازیته برآورد. آنها خاموش سیگار پیچانده دود می کردند. چرا تو اینقدر خفه و مایوس می نمایی؟ پرسید میرگن. شاید به مدافعه نگذاریم. شاید همه این برای احتیاط باشد. آخر در پیش قسمهای ما بسیارند. از افتش کاری ما چطاق، وگرنه ما این خیل سراسیموار استحکام نمی ساختیم. خیر، من قریب 1 سال باز می جنگم. و میرگن نگاه نکرده و به تعجب او ذره اهمیت نداده سخنش را دوام می داد برچوک. و تکتیکه نیمیس ها را کم و بیش می دانم. آنها چون قاعده قد راه های کلان ضربه می زنند. اگر خدا نشان ندهد و به مدافعه گذاریم، نیمیس ها حتما قد راه شاسه ضربه می زنند. اگر آنها در آنجا مدافعه ما را رخ نکنند، می دانی چی می شود؟ تمام پولک ما در احاطه می ماند. میرگن هنوز سر و اسرار جنگ حاضر زمان را نغز نمی دانست، بنابراین به اضطراب و هیجان کماندیرش نغز سرفهم نمی رفت. آخر جانم، در بالا هم آدمانی کله‌دار نشستند. آنها باید همه این را پیش بینی کنند و قبل از وقوع حادثه چاره اندیشند. بله، در بالا هم آدمانی کله‌دار نشستند. تصدیق نمود با خیال برچوک و بعد راست به چشمان مصاحبش نگریسته سخنش را با قطعیت دوام داد. اولا، هر گونه جنگ، علل خصوص جنگ حاضر زمان، از سلسله حادثات و تصادفات پیچ در پیچ عبارت است و نه هر کس همه آنها را با میده ترین جزئیاتش به حساب گرفته می تواند. ثانیاً، من این گپ را به تو می گویم، به لیتنانت سیمانیان و بیریگوای نمی گویم، چون که تو مردی آدم و عالم دیده می نمایی.
نه همه آنهایی که در بالا نشستند اگر به قولی تو گوییم کله‌دار هستند. بله بله، نه همه اشان، وگرنه نیمیس ها ما را تا به اینجا سرانده نمی آوردند و پسری 17 ساله تو اختیاری به جنگ رفته در جنگ یکم شهید نمی شد. برابری شنیدن این سخنها به اندام میرگن لرزه افتاد، اما برچوک به این ذره پروا نکرده حکمش را با حرارت دوام میداد. و تو کار و بارت را پرتافته در این سن و سال خود را به آب و آتش نمی زدی. انا حالا هم من به کله‌داری در بالا بودگان چندان باور ندارم. نیمیس ها بیشبه قد شاسه ضربه میزنند و ما در احاطه میمانیم. آیا تو میدانی که در احاطه ماندن چه معنا دارد؟ تو یگان بار وهمکی شدنی سلدت ها را دیده ای؟ نه، من دیدم. نه به فرمانی کماندیر گوش میکنند، نه به دوغ و پوپیسش. عقل و هوش را گم کرده راست به سوی جهنم دویده رفتن میگیرند. برای کماندیر از این دیده چیزی متشتری نیست. بله بله نیست. آنها خیلی وقت خاموش نشستند. در آخر میرگن به زور توفش را فرو برده با آواز لرزان پرسید: شهید شدن پسرم را به تو کی گفت؟ شفیارت. به فکرم نامش پترا بود. ها پترا. حالا در سنبت شفیار بوده است. به تو اعتقادش خیلی کلان. میرگن دیگر پرسکاو نکرد. ناگه به تمام اعضایش رشعه سردی افتاد. گرچنده هوا قریب 30 درجه گرم بود، از شدت خنکی دندانهایش شرقات زنان به هم میخوردند. از جایش خسته شینیلش را پوشید. ناگه سرش فرفر چرخ زدن گرفت و پیش چشمانش سیاهی زد. ناعلاج باز به جایش نشست. به تو چی شد؟ این افزای میرگن را دیده با ترس پرسید برچوک. ورجه غرونگاز زد میرگن. 10 سال باز نگرفته بود، انا باز گرفت. سنیتار! نعره کشید برچوک. هوی سنیتار! از نعره برچوک بوی استراب می آمد. همه سلدت ها با وجود آنکه به نعره و فریادهای برچوک عادت کرده بودند با تحیر سر بالا کردند. این چی گپ شد؟ چرا کماندیری جسور و متین اراده آنها با این قدر استراب و تهلکه سنیتر را فریاد دارد؟ مبادا مجروح نشده باشد. بعد از دقیقه سنیتر حرساس زنان دویده آمد و با نگاهی سوال آمیز اول به میرگن و بعد به برچوک چشم دوخت. خنین داری؟ سنیتر با علامت انکار سر جنباند. تو چه خیل سنیتر؟ با او در افتاد برچوک. تو تنبلی گردن قفس، بدمست. ها بدمست. به جای دارو دایم سپیرت کافته میگردی. آخر هیچ کس ورجه نمی شد. 1/2 ساعت به تو وقت می دهم، گفت اندک از جهلش فرامده برچوک. 1/2 ساعت. از کجایی که خواهی خنین یافته بیار. اگر یافته نبیاری بهترش به چشمم ننما، دست و پایت را کنده می پرتایم. سنیتر حرف نگفته راه سنبت را پیش گرفت. میرگن خود را به شینل محکمتر پیچاند. حاضر ما تو را معالجه میکنیم، گفت برچوک سراسیموار از بغلش یک قمقمه را برآورده. جین زند. قریب بود که فراموش کنم. آخر من امروز با یاری جرأت پترا و یک خانومک سررشوه و ناز انبار سنبت را غارت کرده بودم. میرگن کروشکه را به سر کشید. سپیرت دهان و حلق و معده و شکمش را سوزانده رفت. باز پرسید مهربانانه برچوک. میرگن با علامت تصدیق سر جنباند. بعد از کروشکه دوم زمین و آسمان به اطرافش چرخ زدن گرفتند. بعد از دقیقه میرگن گناهکارانه غرونگاز زد. مرا معذور دار ایگنات، کمتر دراز میکشم. برچوک کمتر به نفسگیری میرگن گوش کرده ایستاد. نفسگیریش هموار و منظم بود. بعد لیف پاپاف را که در همین قریبی ها میتین میزد جیغ زده فرمان داد. زود 2 شینل یافته بیار. یک تاش را به تگی سرش میمانی، با دیگرش بالایش را میپوشانی. و از جایش خسته از پی کار خود شد. میرگن قریبی های شام از خواب برخاست. لیف پاپاف و سنیتر در بالای سرش می نشستند.
тамоми либосаш аз арақ шипшилта буд. Мерган хост ки шинелашро кашида партояд, аммо санитар намонд. санитар 2 то акрахин дод. Мерган онҳоро беоб фурӯ бурда хестанӣ шуд, аммо натавонист. ноилоҷ боз ба ҷояш нишаст. Барчуку Каваленко омаданд. дар дасти Каваленко 2 декча буд. хуш, Мерган Салимович, нағз шудӣ? пурсид Барчук ба паҳлӯяш нишаста. ё ба госпитал фиристем? Не, ман сиҳат, саросемавор ҷавоб дод Мерган. ман тамоман сиҳат. ба лабони Барчук табассум дамид. вай беихтиёр аз дил гузаронд. ин қадар натарс, ба госпитал намефиристем. ҳоло ҳар як одам ғанимат. агар ин хел бошад, туро худамон муолиҷа мекунем. Барчук аз миёнаш қумқумаро гирифта ба таги кружка камтар спирт ва ба болояш камтар об рехта ба Мерган дароз кард. кани гир. Мерган кружкаро пеши даҳонаш бурд. ногаҳ дилаш беҳузур шуд. вай кружкаро ба замин монданӣ буд, аммо Барчук дасташро боз дошта ташаддуд кард. гир. агар ба госпитал рафтан нахоҳӣ, мегирӣ. ҳа, мегирӣ. Мерган чашмонашро пӯшида ноилоҷ спиртро фурӯ бурда, кружкаро ба замин партофт ва декчаро аз дасти Каваленко зада гирифту онро дудаста ба сар кашида ошомидан гирифт. карамшӯрбо ширгарм ва турушак буд ва чангу ғубори шушу ҷигарро руфта бурда ба ҷисму ҷон ҳаловат мебахшид. бонон, Мерган Салимович, бонон, таъкид менамуд санитар. як порча нонро ба Мерган дароз карда, аммо ӯ бо аломати инкор сар меҷунбонду халос. Мерган декчаи холиро ба Каваленко дода як оҳи чуқур кашиду бо лабханд гуфт. ана акнун як то сигор занам, тойчаи ширмаст бар ин мешавам. то ин шавларо нахӯрӣ, сигор намекашӣ. Барчук аз дасти Каваленко декчаи шавларо гирифта ба Мерган дароз кард. дилаш чандон шавла намехост, аммо барои наранҷондани хотири дӯстонаш, ки дар ҳаққаш ин қадар меҳрубонию илтифотҳо мекарданд, шавларо ҳам фурӯ бурд. ҳар чаҳорашон сигарет печонда дуд карданд. баъди 2-3 қуллоб дуд гирифтан, чашму майнаи Мерган хеле равшан шуд. ин чист? пурсид ӯ бо даст ба пеши хандақ, ки дар он ҷо тарҳҳои маҷҳулшакл ҷумбуҷул мекарданд, ишора намуда. сапёрҳо, хурумгоз зад Барчук. ба пеши хандақ симхор кашида ба ҷойҳои танггузар мина хобонда истоданд. Мерган ба уфуқ чашм давонд. дар он ҷо забонаҳои оташ гоҳ-гоҳ ба боло ҷаҳида, домани кабуди осмонро мелесиданд. баъзан садои таркиш аранг ба гӯш мерасид. онҳо имшаб ақиб менишинанд. ба сӯи забонаҳои оташ ишора карда гуфт Барчук. баъд дар байни мову немисҳо касе намемонад ва ба қафо баргашта илова намуд. дар паси мо, дар пошнаи ҳу ана он теппа, як взвод тӯбҳои 45 милиметраи зиреҳшикан. дар чаптари вай, дар паси ҳу ана он теппаи дарозрӯя, як дивизион миномёт. бале, мавқеи тӯбҳову миномётҳоро нағз медонам. онҳо ҳанӯз дина шаб ба ин ҷо омада буданд. ба фикрам, агар тӯбчиҳо тӯбҳояшонро ба мо наздиктар меоварданд, беҳтар мешуд. ман инро ба командири онҳо ва командири батальон гуфтам, аммо онҳо қабул накарданд. мегӯянд, ки дар ҳангоми ба хандақи мо ҳамла кардани тӯбҳои душман мумкин аст ба онҳо осебе расад. ва аз ҷояш хеста як оҳи чуқуре кашида ғурумгоз зад. хайр, ман боз ба штаби батальон меравам. агар дер биёям, бо старшина Сабуров қаравулҳоро тафтиш мекунӣ. ҳушёр ва ба ҳар гуна тасодуф тайёр будан лозим. санитар ҳам аз паси кори худ равон шуд. Мергану Каваленко танҳо монданд. қариб 2 соат гузашт. ногаҳ ҳамроҳи шамоли дайду аз сӯи шассе ғуррише ба гӯш расид. Каваленко чолокона гӯшашро ба замин монда муоина мекард. вай баъд аз дақиқае гӯшашро аз замин гирифта бо таассуф гуфт. бале, ғурриши танкҳои худамон аз афти кор ақиб нишаста истоданд ва шинелашро паҳн намуда худ ба худ ғурумгоз зад. камтар истироҳат кардан лозим. фардо немисҳо ба истироҳат кардан намемонанд. Мерган бо старшина қаравулҳоро иваз карда омаду ба паҳлӯи Каваленко дароз кашид.
аз бас ки тамоми рӯз хоб карда буд, ҳеҷ хобаш намеомад. дар охир пилки чашмонаш акнун гарм шуда буданд ки аз шарфаи пое бедор шуда аз ҷой ҷастахест. ҳаво хеле равшан шуда буд. хоб кун, ҳоло барвақт. ин субҳи козиб. лейтенант Барчук аз штаби батальон бармегашт. Мерган боз ба ҷояш нишаст. хобам парид. хайр, ин хел бошад, биё камтар суҳбат мекунем, гуфт Барчук дар бораи тактикаи ҷангии немисҳо, чӣ тавр дар моҳи аввали ҷанг ба иҳота афтодани қисмашон ва чӣ тавр аз иҳота баромаданашонро нақл мекард. Мерган гоҳ-гоҳ савол дода тафсилот ва ҷузъиёти ҷангҳои мудофиявиро фаҳмиданӣ мешуд. онҳо саргарми суҳбат шуда, чӣ хел дамидани субҳи содиқро нафаҳмида монданд. мерган ба қафо ба сӯи машриқ назар афканда дид ки офтоб ба домани кабуди осмон оташ зада истодааст. баъд аз чанд дақиқа худи офтоб ҳам намоён шуд. вай аз байни ҳавои чанголуди биёбон чун лаълии сурхи биринҷӣ ба назар мерасид. ногаҳ аз пеш садои ваҳмолуди қаравуле баланд шуд. танкҳои немис! ҳар ду ҷаста аз ҷой хестанду дурбинҳояшонро ба чашм бурданд. танкҳо ҳоло хеле дур буданд ва чун сангпуштҳои азим хазида ба болои талу теппаҳо мебаромаданд ва дар он ҷо андаке таваққуф карда боз поён мефаромаданд. аз паси онҳо мошинаҳои боркаш намоён шуданд. танкҳо то рафт наздик мешуданд. акнун онҳо довталабона ба болои талу теппаҳо намебаромаданд, балки бо пастхамӣ, ҷарру ҷӯй ва селраҳаҳо оҳиста оҳиста ба пеш мехазиданд. тӯбҳои дарозмили онҳо ба ин суву он сӯй тоб хӯрда беист ҳаворо бӯй мекашиданд. ногоҳ садои Барчук ҳаворо пора намуд. вай фармон медод ки ҳама ҷои худро ишғол карда ба задагардондани ҳамлаи душман тайёр бошанд. аммо бе ин ҳам ҳама дар ҷои худ истода бесаброна ба ҳамлаи душман мунтазир буданд. мерган зоҳиран ором менамуд. фақат дилаш андаке тезтар мезад ва гоҳ-гоҳ раги чаккааш мепарид. вай ба се гранатаи зиреҳшикан запалҳояшонро ҷо карда, онҳоро ба тоқчаи девори хандақ бо тартиб чинд. ханҷари немисӣ, худи ҳамон ханҷареро ки аз дасти нусхаи дуюми Барчук зада гирифта буд, аз соқи мӯзааш бароварда ба замини пеши хандақ зад ва автоматашро ба болои сангар гузошта ба ғурриши моторҳо бо диққат гӯш мекард. ногаҳ ғурриши моторҳо хомӯш гардид. пиёдааскарҳои немис аз мошинҳо фаромада давдавон дар паси талу теппа ва дар пастхамию оббурдаҳо гурӯҳ ҷамъ мешуданд. маълум буд ки ба ҳамла тайёрӣ мебинанд. ҳама чашм наканда ба пеш менигаристанд. хомӯшӣ тӯл мекашид. ин ба асабҳо тазйиқ меовард. ногаҳ ҳамроҳи шамол боз ғурриши моторҳо ба гӯш расид. аз ақибгоҳи немисҳо се танк бо суръати тамом пеш меомаданд. пешопеш танки вазнини Т4 ва аз қафои он ду танки сабуки Т2. танкҳо ба болои тали дарозрӯя баромада намоишкорона боз истоданд. дар манораи танки пешоҳанг байрақчае парафшонӣ мекард. маълум буд ки ин танки кадом як командир аст ва ӯ мавқеи аскарони моро мушоҳида мекунад. ногоҳ гулдурроси таркише баланд шуд ва снаряде шуввоззанон аз болои сари Мерган гузашта, аз пештанаи танк як даста шарора чарахта зад. танкҳо сонияе боз истоданд ва баъд зуд ба қафо хазиданд. акнун танҳо тӯпу манораашон намоён буд. аҳмақ! магар аз чунин масофа ба пештанаи чунин танк задан мумкин аст? Мерган бо қирраи чашм ба паҳлӯяш назар афканд. Каваленко бо сандуқи синнааш ба хандақ такя намуда ба пеш чашм медӯхт. бале, хеле барвақт сар карданд. андаке сабр кардан лозим буд. аз дил гузаронд Мерган, аммо фикрашро ба охир расонда натавонист. яке аз паси дигар се таркиши гулдуросӣ баланд шуд. Мерган ба қафо баргашта ба сӯи мавқеи тӯбчиён назар афканд.
дар мавқеи яке аз тӯбҳо фаввораи чанг баланд мешуд. танкҳо беист оташфишонӣ мекарданд. ногаҳ оташфишонии танкҳо қатъ гардид. баъд аз сонияе фаввораҳои чангу дуд фурӯ нишаст. акнун мавқеи тӯбро бедурбин ҳам мушоҳида кардан мумкин буд. тӯб ба як паҳлӯ афтода буд ва дар атрофаш тӯбчиёни мақтул мехобиданд. танкҳо кори тӯбро тамом карда аз тал хазида фаромаданд ва бо танку пиёдааскарони камингирифта ҳамроҳ шуданд. боз ҳама ҷоро хомӯшӣ фаро гирифт. ин хомӯшӣ хеле гарон буд. коре накарда талаф шудани яке аз тӯбҳои зиреҳшикан низ ба асабҳо тазиқ меовард. дар ин вақт командири рота ба назди Мерган омад. старшина Сабуров ба монанди доимӣ дар паси ӯ буд. чашмони Барчук калонтар ва беҷо менамуд. остини гимнастёркаш то оринҷ барзадагӣ ва дар дасташ автомат. сарбозони рота ривоят мекарданд ки Барчук танҳо дар вазъияти хавфноку шадидтарин ба даст автомат мегирад ва остин бармезанад. ду рухсори пурхунаш ҳоло боз ҳам пурхунтар менамуд. ӯ чашмони беҷояшро ба Мерган духта ва бо нарангушташ ба қафо ба мавқеи тӯбчиён ишора карда: чунин командирро ба таги девор рост монда паррондан лозим. рост монда паррондан лозим. Барчук хеле вақт ба Мерган чашм духта истод ва чун дид ки ӯ дар ҷавоб ҳарфе гуфтанӣ нест, бо ҷаҳл ба старшина рӯй овард. кани техникаи ғаниматият. старшина Сабуров як чизи карнайнамоеро ба Барчук дароз кард. диққат, диққат. ротаи якум, ротаи якум. ба фармони ман гӯш диҳед. овози гулдуросии лейтенант Барчук ки онро динамик чандин маротиба баландтар мекард, ҳаворо пора намуда дар саҳро танин меандохт ва ба талу тепаҳо бархӯрда ба қафо бармегашт. вай боз як бор шушашро аз ҳаво пур карда бо овози боз ҳам баландтар идома медод. якум. аз ҳеҷ чиз натарсед ва асло саросема нашавед. ана натиҷаи саросемакорӣ ва тарсончакиро бо чашми худ дидед. дуввум. бе фармони ман оташ накушоед. саввум. пиёда аскарҳоро зада аз танкҳо ҷудо кунед. чаҳорум. аз танкҳо натарсед. бигузор онҳо аз болои хандақҳо гузашта рафтан гиранд. ҳамин ки аз хандақ гузаштанд, аз қафо бо граната ба тасмачархаш занед. агар зада натавонед, боке нест. дар паси мо қисмҳои бисёр ҳастанд. онҳо маҳв мекунанд. шашум. командири дастдарози шумо лейтенант Игнат Барчук бо шумост. ҳанӯз Барчук суханашро ба охир нарасонда дар пеши хандақ снаряде таркид. оҳанпораҳояш виж-вижкунон аз болои сар мегузаштанд. дар худи ҳамин лаҳза таркиши дигаре як сутунро бо пораи симхор ба ҳаво бардошта ба болои хандақ ҳаво дод. танкҳои душман ба ҳаракат даромаданд. аз паси онҳо силсилаи пиёдааскарҳо медавиданд. танкҳо дар роҳи рафт аз тӯпу пулемётҳояшон оташфишонӣ мекарданд. Коваленкою Сабуров дар таги хандақ нишаста ба якдигар чизе мегуфтанд. با آنها حالا خود را به زیر خطر ماندن شرط نبود. برچوک و میرگان دشمن را نظاره می نمودند. تانک ها تا رفت نزدیک می شدند. حالا طرح سلدت ها را بر الله دیدن ممکن بود. لیکن کماندیرها حالا هم با آتش کشایی فرمان نمی دادند. توپ ها هم خاموش بودند. ناگه غرش عجیبی به گوش رسید. در پس و پیش تانک ها فواره ترکش ها بلند شدن گرفت. میرگان فهمید که دیویزیون مینیمیات ها به حمله گذشت. پیاده اسکرهای دشمن به آتش مینیمیات ها تاب آورده نتوانسته سلسله اشان را ویران کرده در پس تانک ها پنهان می شدند. برچوک دودوان به پونکت دیدبانیش رفت. تانک ها با دو گروه 3 نفری به سوی موقع رات شتافتند. در پیشاپیش گروه یکم همان تانکی که در مناره‌اش بیرقچه داشت می آمد. وای چون دیگر تانک ها از توپ و پلمیاتش آتش نمی فشاند، بلکه خاموش و با وقار به پیش می خزید. بنابراین مدهش و وهمانگیز می نمود. میرگان از تسمچرخ این تانک هیچ چشم کنده نمی توانست.
ба вай чунин менамуд ки на танк ба пеш мечархад, балки замин аз зери тасмаи он ба қафо мегурезад. ҳамлаи минометҳо ҳанӯз ҳам давом мекард. минаҳо шалаппоззанон дар гирду атрофи танкҳо метаркиданд. пиёдааскарҳои немис ба танкҳо ҷафстар мешуданд. танкҳо то рафт наздик меомаданд. акнун то онҳо 300 метр бар ин масофа монда буд. ногаҳ танки байрақдор суръаташро зиёд карда ба пеш ҷаҳид. дар ин вақт снаряди шуввоззанон аз болои хандақ гузашта рост ба тасмаи чархаш зад. танк бо як пояш чархида ба паҳлӯ истод. дар худи ҳамин лаҳза снаряди тӯпи дуюм ба паҳлӯяш зад ва аз мотор дуди ғализе фағона задан гирифт. тӯпчиҳо қассос мегирифтанд. оташ! оташ, шербачаҳо! гулдуроси таркишҳоро пахш намуда дар саҳро танин меандохт садои мегафони ғаниматӣ. фақат пиёдааскарҳоро занед! пиёдааскарҳоро! ногаҳ гулдуроси мудҳише баланд шуд. дар даруни танки байрақдор снарядҳои худаш таркидан гирифтанд. мавҷи таркиш манораашро ба ҳаво бардошта ба сӯи хандақ ҳаво дод. манора ба болои минаи танкшикане ки сапёрҳо хобонда буданд афтод. мина аз зарбати манора таркид ва онро бо мавҷи худ боло бардошта ба сӯи танк ҳаво дод. ду танки сабуке ки аз қафояш меомаданд аз таркиши снарядҳои даруни танк тарсида якбора тоб хӯрда ӯро давр зада гузаштанӣ буданд. ҳамин ки яке аз танкҳои сабук паҳлӯяшро ба тӯбчиҳо гардонд, онҳо якбора ба паҳлӯяш ду снаряд заданд. танк оташ гирифта ба қафо мехазид. ногаҳ танки дуввум ба пеш ҷаҳида бо пештанааш онро панаҳ кард. пиёдааскарон бо белчаҳои сапёрӣ хок партофта оташи онро хомӯш карданӣ мешуданд. мерган майдони ҷангро назора менамуд. дар ин вақт диққати ӯро афсаре ки дар сар фурашка дошт ҷалб намуд. вай гоҳ дар паси танки вазнини гурӯҳи дуввум пинҳон мешуд ва гоҳ аз он ҷо баромада ва тапончаашро алвонҷ дода солдатҳоашро ба пеш меронд. афсари фурашкадорро занед! афсари фурашкадорро! аррост мезад мерган аз автомат оташ фишонда ва чун дид ки тираш ба нишон намерасад, давида ба назди Попов ки дар ҳамин қарибӣ аз пулемёти дастӣ оташфишонӣ мекард рафт ва ба ӯ он афсарро нишон дод. Попов ду силсилаи дароз тир андохт. боз бахти афсари фурашкадор баландӣ кард. боз сиҳату саломат ба паси танк паноҳ шуд. танкҳою пиёдааскарҳо то рафт наздик мешуданд. мерган паҳлӯи танкро нишон гирифта меистод. афсари фурашкадор боз аз паси танк баромаданӣ шуд. бо Попов баробар оташ кушоданд. мерган бо ҷаҳд дандонҳояшро фишурда сагаки автоматро пахш мекард. афсари фурашкадор ба замин афтод ва дигар барнахист. мерган боз майдони ҷангро назора менамуд. ногаҳ яке аз танкҳои сабуки гурӯҳи дуввум минаеро ки сапёрҳо хобонда буданд пахш намуд ва аз зарби таркиш мотораш оташ гирифт. тӯбчиҳо дар худи ҳамон лаҳза тасмаи чархи танки сабуки дуввумро зада пора намуданд. танки вазнин сонияе боз истоду баъд қафонокӣ рафта он танкро бо пештанааш пинҳон намуда аз тӯпу пулеметҳояш оташ фишондан гирифт. тӯбчиҳо беист ба пештанаи танки вазнин тир мезаданд. аз пештанаи танк даста даста шарора бармеҷаҳид. тири тӯбҳои 45 милиметра ба пештанааш асар намекарданд. поёнтар, поёнтар, ба тасма чархаш! бо мегафон аррост мезад лейтенант Барчук. поёнтар, поёнтар, ба тасма чархаш! такрор менамуданд даҳҳо сарбозу афсарҳо. овози онҳо даштро саросар ба ларза меовард. минометҳо ҳамлаашонро пурзуртар намуданд. пиёдааскарҳои душман ба ҳамлаҳои минометҳо тоб оварда натавониста ба замин парчин шуда оташфишонӣ мекарданд. танкчиёни танки сабук дар паноҳи танки вазнин зуд тасмачархро таъмир карданд. акнун ҳарду танк оташ фишонда ақибнокӣ мерафтанд. пиёдааскарҳо ҳам ҷаста ба қафои онҳо гузашта ақиб менишастанд. немисҳо то рафт аз хандақ дур мешуданд. тӯбҳо оташфишониро бас карданд. Барчук ҳам ба бас кардани оташ фармон дод. фақат минометҳо ҳоло ҳам ҳамлаи худро давом медоданд.
بعد از دقیقه آنها هم خاموش شدند. جراحت مجروحان را بسته به گاسپیتال می فرستادند. مرگن و برچوک در قریبی پونکت دیدبانی به بالای گندمپایه پارساله کچپهلو کشیده سیگار دود می کردند. سانیتری راتا به نزدشان آمده نشست. دست راست او تا آرنج داکپیچ و به گردنش حمایل بود. برچوک به او یک سیگار پیچانده داد و با لبخند گفت: آخر من به تو موی سفید ناشود چندین بار گفته بودم که وظیفه تو تک تک خندق گوک کشیده به مجروحان رساندن. کی به تو گفت که برابری سربازها آتش فشانی کنی؟ اکنون من به تو چیکار میکنم؟ اکنون کی به من سپیرت یافته میدهد؟ غم مخور ایگنات، به جای من یگان نازنین را یافته میفرستند. به تو هم سپیرت یافته میدهد، هم چیزی دیگر. با همان آهنگ جواب داد سانیتر و بعد از اندکی توقف آهی چقوری کشیده زم نمود. من مانده شدم ایگنات، مانده شدم. آخر من قریب 1 سال باز با تو. به من کمتر دم گرفتن لازم. آخر من تو بر این جوان نه، من 46 ساله. از جایش برخاست. برچوک نیز از جایش برخاسته سانیتر را آغوش کرده از لبانش بوسید. خیر موی سفید، دم گیر، دم گیر. خود را معالجه کن و تیزتر به نزد ما برگرد. ما همه تو را دوست می داریم، حتی آن این لیتینانت کلانی بدقواق هم. برچوک با سرش به سوی مرگن اشاره نمود. مرگن هم از جایش خسته سانیتر را با آغوش کشیده از لبانش بوسید. گپی ایگنات حق است، راست. ما همه تو را دوست می داریم. همین که صحت شدی یاد دیگر جای نکن، راست به نزد ما بیا. سانیتر مانده رفت. آنها خیلی وقت خاموش نشستند. سخنان سانیتر متصل در گوش مرگن صدا می دادند. من مانده شدم ایگنات، مانده شدم. آخر من 1 سال باز با تو. ناگه مرگن احساس نمود که او هم مانده شده است. سخت، خیلی سخت مانده شده است. حالا نه انتقام گرفتن میخواهد نه چیزی دیگر. فقط یگان گوشه خلوت یافته خواب کردن میخواهد. خواب کردن. به برچوک نظر افکند. برچوک کج پهلو کشیده به فکر فرو رفته بود. ناگه مرگن از فکر خود سرخ شد. آخر وی در خط پیش همگی 2 هفته باز. برچوک باشد زیاده از 1 سال. کماندیر راتا یگان بار از خستگی شکایت نکرده است. سیمانیان و بیرگوای آمدند. کماندیر راتا هنوز هم یک پهلو می خوابید. چشمی همه به دهان او بود. خوش، این دفعه رفتی جنگ را تحلیل نمی کنیم. همه نغز عمل می کردید، گفت او. ناگه چشمانش را کشاده و 4 زانو زده علاوه نمود. علال خصوص مرگن سلیمویچ. مرگن با تحیر به کماندیرش چشم دوخت. آخر وی در این جنگ کاری نکرده است یا برچوک او را مسخره کرده نیست؟ بله، از دست این خرس سرخ هر کار می آید. وقتی که مرگن از کماندیرش خفه می شد در دل او را همین خیل می نمود. برچوک به تحیر مرگن ذره پروا نکرده سخنش می داد. بله، علال خصوص مرگن سلیمویچ. در وقت هجوم دشمن پیش از همه افسرهایش را زدن لازم. همین که افسر را زدید سلدتهایش به رمه بیچوپان تبدیل می یابند. و با تبسم به مرگن چشم دوخته زم نمود. من هیچ گمان نمی کردم که تو مرگن سلیمویچ این خیل آواز گلدراسی داری. آوازت حالا هم در گوش من جرنگا زده ایستاده است. افسری فراشکدار را زنید، افسری فراشکدار را. بیرگوایی که تبسم از لبانش دور نمی شد تصدیق نمود. بله، آوازشان حتی به موقع زواد من می رسید. ناگه ابروان برچوک چین شدند. رفیق بیرگوای، میدان جنگ را نغزکک نظاره کردن لازم. آن افسر از مرگن دیده به شما نزدیکتر بود. تبسم زود از لبان بیرگوای پرید. خاموشی ناگواری به میان آمد. در این وقت از دور کماندیر توپچیان نمایان شد. همه به او کماندیر توپچیان مردی قدبسته که لاغرندام بود و در زیر بینیچه‌اش بروتی سیرکی زرد داشت.
чашмони гирда, бинича ва бурути сираки ӯ муши саҳроиро ба хотир меоварданд. командири тӯбчиён омада ба паҳлӯи Барчук нишаст. ҳеҷ кас ба истиқболаш аз ҷой барнахост, чунки ӯ ҳам монанди онҳо лейтенант буд. аз чашмони шарарбораш маълум буд ки вай имрӯз аз кори худ хеле мамнун аст. охир бо тӯбчаҳои 45 милиметра ду танкро зада шикастан кори ҳазл не. танкчиён, тӯбчиён, сапёрҳо ва дигар навъҳои қушунҳо ҳама барои аскарони пиёда кор мекунанд. бинобар ин дар вақти ҷанг танҳо командири пиёдааскарҳо ба амалиёти онҳо баҳои дуруст дода метавонад. чунин буд фикри Барчук ва командири тӯбчиҳо ҳоло ба таърифи ӯ мунтазир аст. хуш, Барчук чашмонашро нимроғ карда ба командири тӯбчиҳо дӯхт. ту мехоҳӣ ки ман амалиёти тӯбчиҳоятро таъриф кунам? Не, ман таъриф намекунам. командири тӯбчиҳо аз шиддати таҳайюр аз ҷояш ҷаста хест. ту медонӣ ки бо ин тӯбчаҳо ду тангро зада шикастан чӣ маънӣ дорад? тӯтила шуда хитоб намуд ӯ. боз дутояшро захмӣ кардем. онҳо бо айби шумоён гурехта рафтанд. ба аксулҳуҷум гузашта онҳоро маҳв кардан лозим буд, аммо шумо ба ҷоят шин. ором ва бепарво фармон дод Барчук ва ба ин ҷони командири тӯбчиҳоро ба лабаш овард. ба кори зердастони худ назорат кардан лозим, лейтенант. ҳа, назорат кардан лозим. агар ба кори зердастонат нағз назорат мекардӣ, он тӯб пеш аз вақт оташ намекушод ва ин хел аблаҳона ҳалок намешуд. агар ба гапи ман гӯш мекардию тӯбҳоятро наздиктар меовардӣ, ягон танки немис ҷон ба саломат намебурд. тамоми аъзои командири тӯбчиҳо меларзид. Барчук ба сӯи тали дарозрӯя ки аз он сӯи афсари болобаланде чолокона қадам мезад чашм медӯхт ва дар охир аз вай чашм канда тамоку халтаашро ба пеши командири тӯбчиҳо партофт. ма дуд кун, асабҳоро ором мекунад. аммо дигар дар бораи аксулҳуҷум даҳон накушо. ту ҳоло чӣ будани аксулҳуҷуми пиёдааскарҳоро намедонӣ. командири тӯбчиҳо бо ангуштони ларзон сигор печонда ҳарисона дуд мегирифт. хомӯшии тӯлоние ба миён омад. ҳар кас бо фикри худ банд буд. мерган командири миномётчиҳоро назора менамуд. вай ба лейтенант Сидоров хеле монанд буд, аммо сергӯштар ва қадаш ҳам андаке пасттар. ҳамин ки командири миномётчиён наздик шуд, ҳама аз ҷой ҷаста хестанд. вай бо ҳама як вохӯрдӣ кард ва дасти мерганро дар дасташ нигоҳ дошта ва ба чашмонаш бо тамасхур чашм дӯхта пурсид. гӯш кун, ту дар куҷо ин қадар сӯхтӣ? худи чӯби нимсӯхта барин. ҷони мерган ба лабаш омад. раги чакааш чирс паридан гирифт. дар фалони модарат, бо кина фишо зад ӯ. чӣ гуфтӣ? капитан субсурх шуд ва беихтиёр ба тапончааш даст бурд. мерган такрор кард. Барчук ки аллакай дар ҷояш нишаста ба онҳо бо тамасхур менигарист, хитоб намуд. капитан, ба ин ҷо шин, ва ба паҳлӯяш ишора намуд. капитан ба сӯи Барчук як нигоҳ карду дасташро аз ғилофи тапонча гирифт ва ба мерган бо хусумат боз як назар афканда гузашта ба паҳлӯи бирегавой нишаст. шумо романи гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Нуруллоҳи Абдулло аз силсилаи хониши бадиӣ шунидед. анҷоми гуфтори 18